Hello everyone, hope uyayisula kulwamba kahle. Ihlukene phakathi-ke imibono phakathi kwabalandeli. Abanye-ke bezwa-ke i-Gold Rush imemezela ukuthi uKhuzani uzoya eMexico ayobukela yona-ke iBafana Bafana. Shuthi-ke inzondo-ke isiqala lapho-ke, kuqala lapho kokuba nomona, ngizosho njalo ngoba abanye-ke abalandeli babanye sebeyakhuluma-ke sebeyachwensa sebesho ukuthi vele besizodliwa njengoba sidliwe nje iMexico ngo-2-0. Vele besizodliwa ngoba bekukhona yena uKhuzani. Vele kusho ukuthi uKhuzani ufika namabhadi. Abalandeli-ke bakhe-ke uKhuzani-ke bayachwensa nabo, bachwensa labo banye bathi omunye uhleli la e-KZN akayindawo kanti uKhuzani uyile phesheya. So sekusuka umsindo-ke nokudonsiswana-ke kuyachwentswana nje left and right and center ngenxa yakhe-ke uKhuzani ukuthi uKhuzani uhambile wayomela umaskandi laphayana phesheya. Nangoke nje owokuqala oshilo ukuthi ingakho sidliwe Jesu. Omunye-ke futhi uphinde washo ukuthi omunye ubhadazela la e-KZN. Ikona-ke lokho kuningi nokunye nje njengoba ngitshela ukuthi kuyaphikiswana, kuyadonsiswana, kuyachwentswana left and right ngenxa yokuthi nje uKhuzani ukhona lapha. Kodwa vele-ke sekwaba yinjwayelo, siyazazi ukuthi hlezi lamasayidi echuthana njalo, sesihlezi nje sihleka njalo sibuka. Sekwabe yona nje impilo abayiphilayo leyo-ke uKhuzani naye uMthandeni. Iyona futhi leyo nto-ke eyenza ukuthi umaskandi ube mnandi njengoba umnandi kufana ne-Chiefs ne-Pirates. Mekuwina omunye kuhlekwa omunye, mekushawa omunye kujabula omunye. Kanjalo nakomaskandi-ke kunjalo siphila leyo mpilo-ke emnandi kanjalo. Angabe kuyabhora futhi ukuba yikho leyo nto, sikhulumeni iqiniso. Bathi-ke siyivala nana-ke ividiyo namhlanje siyibeka unqi. I really hope to enjoy i-video namhlanje. If you enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.